we're get Falcon Shog Dean Stod Dexcom on Tranona Shog on Cluiche a gun 3 watts a Rugbaí Idirchúige ban in the Bliana Shaw agus Cúige Connacht ag baile on Shaw a gunne a Chúige all and Dar wedding the Fornia Shaw Castel at a Chéile so go Mortis Shaw and ye go Cúige Connacht bochan a Cú de a gunne all it's a gate wouta o Chunile can da Chúige a Cluiche a gunne Chúige line agus Cúige Moon dar noi a Reis le Chéile so Glypha Canish and Johnny Sterney ag leftar is a cad sun stads Dexcam and de fannacht na Fornia a hecht chun podke on Shaw on Tranona Shaw ma dilis na Fornia a hosnos on Shaw fodin Chúige Connacht tá gá aru an wedin on Gan a Cluiche an Shaw a gunne Chúige Moon on tacht an Shaw caite tag an Ife Hini isteach an in Glihan on chéadhaid a gífa tosnú an Chúige Connacht on séar seán hiachtasteach mar onadaí a gunne Chúige Moon mar sin bogan Claire Gorman trasna a go dtí an Clian chlé. Lindsay Clark agus Anna McGann is still Rugbaí Idirchúige agus feicsin sin Maeve Deely an bhanahfuil taithí cén nimar náisiúnta a cai gansíomh de. Tá Stacey a Hanley takeísteach mar thuúcalaí an sin ag Chúige Connacht agus tosnó Faith ó bhéhé agus Papi Garvey an le chéile gon stíú clifa in sun gomortas seo agus golóir fada Jemima Adams Verling agus Eilish Quinn sun ró cool an sin ag Chúige Connacht an Tranona seo. Mar sin in ma hananta an seo an Tranona seo ní groma níomh is dói speag bhí átrap sa géadchlifa san gomortas áirí seo a chuí ó bhíneis an méid an dá chlifa ó chuin chach Chúige Connacht a bheith mar rán an úidir. Yeah, honnig mar an talún ó Chúige ola cúpla ó imlína agus ba si géirí an bua sin ar chur an board Riv a win the Cluiche Creekness so by sé seo an deisio le cúniu. Yep, feic man sin fod an Chúige ola 3 arú fad an wedan ke go golóir áí sá agus an ála meas gan lína cool tag an Katie Gilmore agus Abby Miles isteach meas na gúil an ná Siobhan Sheeran agus Lucy Thompson bogan Ella Durkin ó gansí iad a deis siar mar lán cholaí Níomh Marley ó nunad mar lán cholaí amachchan in Glian agus Caitlin Crow ón Glihan isteach a lár a páirce. Tá arúáin sin tabacha ag Chúige all agus sin sa rótas Sarah Roberts a tosnú and not Sophie Barish agus bogan Saif McGrath on tíomhoscailte sa rótas a trasna agus dí on tíomhcún tá siad mar a bhí siad ó ifid a céad an sin go dtí ifid hochtíad fóscaid a gatín India Daily mar sin a leanin Claire Bowles a mar chatín go Chúige alla an seo an Tranona seo mar sin. Feic mu de jinnis na Fornia i tíocht amach a fáid ge an na himara Claire Bowles mar dúirt mar chaptín ag Chúige alla an Tranona seo agus dóid cóchaptíní ag Chúige Connacht an sétar seo sin í ban Ross Cumann, Yvonne Riley, Chamála Eilish Quinn ban bhéal an agus iad tíocht amach an slua begad had bailí seachadí seo a tuairt ball a bus bei tiile i tíochtasteach gon Chluife Mór dar nói ag leaftar is a céir nuair a chasas Chúige Moon agus Chúige Line ar a chéile sa Glypha Canish gon dára a blian ní a chéile. Bblion se caite ní mór na bhí atrúb san gomarta a féinach nó diimiise a Glypha seo gon 3 duscail na Fornia suas agus tháinig mat Sarcliffe an bblion se caite. Yeah, agus ba meid tnú leis an bhfuil céine im lína like ba ancamórtas sa Cluiche seo níos mó ná mar tháinig mar ribh seo tá méid ceappa le na gá fearna agus ba an deis ag na gá híomh chun taspántas ionach a chur ar doin inniu. Mar sin siad Chúige alla bheith skimmert ó híomh na lábha clí go dtí taobh na lábha deis ó chúla bhód síos i dro an bórbeag an seo agus Abby Miles Banháil á trim a chud is tús le cuasaí ráising an siomh de i ríist an seo an Tranona seo sin toici go maiid Chúige Connacht agus Eilish Quinn gumpar an chean sin amach le na bhunchloch an sin Yvonne Riley chun an chean sin trasna siar ríist agus Maeve Deely an chur bróig leis a gan sin Tanta go má sábhailtin sin Ella Durkin don bhí mar le chulaí clibbert an tatraáid Abby Miles in gramúd an tarsa ag Eilish Quinn a ríist an programá ag Fiona Tush O'Sullivan. Don't trap her in. No, you're trapping her in. Richard McElroy mach Lee Erwan in sin Abby Miles, Lachuinú broig chuir leis gan sin an cean sin tóicí agus
Toiki go Ulaidh ar sin ag Lia Erwin ar íst. Cosintwaid Cúige Connachta díseo bhfuil Éilis Quinn os cin na líráid an báil sin. Réitir ráda ceann sin ágal an dí agus níos chud Abby Miles kick chun cín ceann ard. Toiki go maith go lá chúlaí Clara Barris ban chuoisáil mí ódarnaid an pass amach Aoife Heaney. Agus oberháin try Cúige Connachta agus I géalú an sin agus duine go mata Aoife Heaney tí fósa gimach tíiste gon dára gram bhúil tí abal táil tíiste gaile Durcan tá Heaney fósa gimach sin sarúd ag ban a chláirchlan a bhuiris Aoife Heaney déala sí bhain 100 gramú déala sí bhain 10 gramú agus tháinig sí isteach na páirce agus tús glóir ag Cúige Connacht níomh. Yeah, bhris ionta go Clara Barrett an sin chun líróid a chur agus úd den sco éonar an sin a bhí an féin winning leis an líróid sin na hága go dtí an lína úd. Ban ar náid tá tosnú gon chéadhaid go Cúige Connacht an seo an tróna seo. Níor a hiachta seach mar anadaí a gunne Cúige mún an teachtain seo caiiteach ar íst. Ní bheith mar Houston sásta leis an chosan den sin tháinig muid a gunne Cúige mún a gcorca caiice seo chuin agus a gunne Cúige Lion hús méil feiriste an teachtain seo caiite mar sin. An deis ag méobh dílaí. An sáúid sin bhaid Aoife Heaney a chláánú. Ceann sin bailteice ach titan sí gear an báta sin a fós be Craig Hansbury agus Cúige Connacht ansásta leis a tús sin níomh. Yeah, tú síntaach ón na Connachtaigh agus an obair ón fearn agus iad a cosint comach go dtí sin. Bhíidir an na buile a thógáil le Cúige óla agus an sin an líróid a casa agus dolasteach le haine úd sin. Chud Abby Miles broigla sin ag ceann sin a beidir gcuoinech sí ríist gan an edit beidir sellh a thuirt gon Clara Barris agus Aoife Heaney here an sin agus is básas go Cúige Connacht a ríist. That's taken back. Thumper Ivan Riley siú go dtí dílaí. Dílaí níní ceann ard an sin tíochtta steach duna go mar ríist eile Durcan ansáhailte féin dálaíar as ard tá takeí in na tró go dtí seo. Sinní saibh mar gran sin don áí le nivid ar gansaí ag saibh an tróna seo. McElroy, Miles. Thumper go maith sin I ríist agus rion na buntáiste gramú ard a réitsáid. Tí Miles a chuir ceann sin amach ar glíán agus tíochtta steach an sin tá níomh Marley. Olivia McKinley. Gramú Dintara ag Lily Morris. Fós rion na buntáiste daimert ag an réitsáid an chulfa seo Robbie Jenkinson. Miles a chuir kick chun cín. Barris an sin sábhailte go amach racham de eis a góid an kick éirice. Tá an structúr go dtí an cosanta bhfuil ag na holtaigh honmuid sin ag bhaine na múna gach bhrisise síí tar éis cúpla phases gacaile ó ach tá an structúr bhfuil acu number 12 den sco. Mar sin Abby Miles. Ulaidh an chúine. Sí céirice seo, agus kick mai Abby Miles a seach sa gúine agus tuair se seánis ardan go chalíní Cúige ala beidir an sáúid sin a daimse Aoife Heaney ar agart. Dúirte níos luúa go bhfuil si beidir kick an líróid beidir go cordó an líróid chuinál níos mó sellh a chuinál agus dúirt muid an bhfuil céine den cléad déarnach comá. Méobh Clenahan isteach toigh go man sin ag Fiona Tuaisó Sullivan an máil chur a gobar in seo ag Cúige ala. Cosint ag Cúige Connacht séar hain siad go fada le Maithil. Maithil a gumpar I héin agus Lia Erwin. Séar díos go dtí McKinley. McKinley gramú dinta sin ag Jemima Adams-Verling ar McKinley. Bhirtó Connacht. Ríist rach siad a tíobh seo le Rebecca Beacom. Rion na bunta séimar a ríist ag an réitsáid. Mar sin sár hananta try Cúige ala bhfuil siad iste head sin lína an sellh sin tá siad iste inis agus a binní Olivia McKinley an bhean a daimse an úd sin. Agus a hinnar fád tíocht bhaid an sin amach otar a deacrocht ag Cúige ala le cúpla clifa I duna go man sin Tuaisó Sullivan agus McKinley gan dáir seachtain daim sí úd a gunne Cúige Lion an teachtain se gaite tá sé dinta in áhaid aige sáir agra ag Cúige ala níomh. Yeah, sorry agur fad agus tá muid feicáil na rudí buúsach níos fear aniu go dtí seo tá sé fós sách luas a clé ach tá siad ag gompar go chrua tá siad íseal tá siad mar an géin is a cosint agus is dúirt muid an orchéine mas féidir le é sin a chuinál tá an deisiciú an bu a thógáil aniu. Mar sin Abby Miles leis sin kick seo.
Dúna rins a dína atá muoine nach leis mar oigléide eile Durcan agus sa seoán séar na tá mín seach Abby Miles I héon muoineach agus chuige alla curach an cín san Cluiche seo ag Abby Miles 7-5 gus mar dúir mit sáid agra ar an úd a daimse chuige Connacht ar an tíhile Ulaidh chur hí sa sin feice ball páirce ní Rebecca Beacom atá hí sa sin nó Tá mé ceapa go maiar na Connacht an líró de chur go dtína clíhan. Ní rah siad a dhéanamh go róha an teachn se chatte ach mas féidir le an líró de chur amach go dtína clíhan sin, mas féidir le Claire Gorman na chur nó fiú amháin Anna McGann agus mar honach mar Claire Barrett. Tá an deise acu aniu mas féidir sin dhéanamh. Sin saibh magra an Ulaidh chur gachar de gceart ríist. Tus gur ag méh dílaí le cuasaí. Chécinn sin ag Abby Miles. Siar ríist Claire Barrett donna go mar díadach. Táide le cosa a chuneal gan líon an sin tar cíanna Claire Barrett méh dílaí. Gramú máidianta ar dílaí an sin. Ríist de tichtaisteach an sin go fiochhar bhí Claire Bowles I lecí chun cíneige réal na buntáiste chuige Connacht a gumpar Anna McCann a gumpar Siar an áhuid. Poppy Garvey. Emma Kelly a gumpar an tamse go chuige Connacht a níos go siad a muoine na broig ríist. Fhí bhrún sin bhí méh dílaí. Kick sin canal scuilte pici ag Abby Miles. Durcan. Lia Erwin a gáil trasna. Gramú máidianta sin a fós sele bheith chuige alla. McElroy. Fiona Tuto Sullivan. Sard an trad iste chuige alla. Saibh McGrath a gumpar. Siise a garú. Tíh bháin gan Rod Clipperton tastra. Tíiste go hálan a sin an tar céanna chuige alla. Seáhaní fá Abby Miles amach go fad le Caitlin Craobh. Díreachtaí mo gan lína fiche dóméidir Fiona Tuto Sullivan a gumpar go láidir an sin. Agus duine go imróí Poppy Garvey ní raibh léimeachta sa meach mar sin rial na buntáiste chuige alla amach go dtí Casey Gilmore. Casey le an ceann sin siar. Abby Miles. Fiona Tuto Sullivan fear ecalach go dtí agus a gumpar go má go chuige alla. McElroy, Abby Miles an chic trasna tosaigh go rian na buntáiste sin ceann cúntartach tuí go má cíní a rachmuid ar eis gon chicéirice an seo. Yeah, rá ceart an sin chunan kick a hógáil éireach dhéanamh agus an sin tá an kick éir go fós agat thbá. Fiona Tuto Sullivan níomh gumpar go má agus í seo. Bhíonn si gumpar go má hiile cluthe nar bhfuil an deisici. Tá si gcónaí hógáil méidir ní méidir nar féidir le. Job beidir Abby Miles go dúir se bhín cúne heis chomá agus saibre an sin amach agus an mála nuair ghearnach. Bei si de gar brúchad ar chosint chuige Connacht an seo. Ulaidh se tastal bhfuil Fiona Tuto Sullivan. Rinne Miles go an sin chun an líor sin a hógáil agus an sin bhí siad in an na passanna taréis na gramú a chuirt bhíidir ag cleachta é sin agus iad ag réitiúd an cluthe. Say again. An me Abby níomh garcha caiice an beidir as ba muína gceist ó héamh chud imara a tosaí a bhád ní fear a géad 8 nóid gan chlufa seo. Ja, agus mar dortmint tá sé seo an cluthe is féidir le hí a chuid gilna haspáintú níos fearr. Tá si faoi an bhrú le na múnaigh agus tána cí arthú agus ruí mar sin. Kan sin chuisteach, tuí go mar ríist ag Fiona agus a ríist an máil sin ag imecht thug méidir amach ó lína chuige Connacht. Fiona Tuto Sullivan here and sin tá chuige alla sin fósa bag agus an úd am sé Maeve Clenahan an sin an húcalaí agus gan dar óid úd ag chuige alla wai chicéirice wain sin amach a gaibbliú go má agus an máil a goil chun cín agus Maeve Clenahan legan í cheann sin síos. Yeah, an obair an sin agus mar luúid má tá an ord an sin acu an sin amach tá an cluthe I bhád níos éasca do chuige alla Tá mé cínta go bhfuil chuige Connacht an díach go bhfuil sé sin éis thláú chu luas a chluthe gá ú dulasteach le chuig óla ní bheoh siad agsúla sin ar chorbe. Cínta. Máil sin a Craobh Rugbaí Idirchúige agus cíntar bé chosint go dtí seo. Seo chun Abby Miles in isle an tíim na Ulaidh deise ní had íon ceanna séasca. Bhí cicáil go má go dtí seo sa géad 10 nóid gan chlufa seo. Ceann sin baltige chumíach ar híomh na Ulaidh deise ach chuige alla 2-2 chun cín an seo agus dói
leis an drúbal le farsiad le caiici sin nós ó chuige mún agus tin ó chuige lein duna se se golóir ó daobh a go muine a níomh an tústa choracha le cuasaín seo. Agus tá níos mór an lína acu comá, níl cluthe búta acu ó 53, tá sé seo níos táhachtach dómh déirn. Sin méobh dílaí. Tíh hall na páirce an báta seo. Tíochtach Ella Durkin, a leag sin ceanseach an cín, leag i dtéad. Robbie Jenkinson, mar sin túair se ardán a go chuige Connacht an seo díreachtaiste an lína 52 méidir. Tá mé ceapa go sé gar go bhúil sé chun tosaigh agus an sin thu sé ras. Ladies, just patience, okay? Mar sin i chéad clibbert an seáin, sa stad Descam an tróna seo. Mar dúir mar Saibh McGrath, Bucky Trasna, Sarah Roberts sé a tíh eile. Gus Ella Byrne, Stacey Hanley agus Lily Morris is just a rótasa. Cúige Connacht, Dermot Goni, chéad clibbert. Féidir leis bheith cin an chóíomh an réitóra. Set! Yvonne Riley, chuidisteach. Tá mai bíonna dáid colm a gimmar te go réalta le foiid in na bhar. Yvonne Riley geargaltaí mo gabbí miles. Fós a gimachting deamúdint ar miles ar. Advantage. Dé méidir amach ó lína. Chuig alla réal na bantaiste Cúige Connacht Ulaidh Quinn a gumpar. Relatív hall, cicéad céile bronta an réitá an sin duna go imimeí chuige alla as an immert. Jemima Adams Verling. Dam sin sarúin a gunne chuige mún an taiste caiite Ulaidh Quinn a ríist. Cúige Connacht an láidir sa ró cúil sin. Advantage 9, yeah. Mach a ríist. Féit ó bhaibhe. Sid. Duna rin talún an seo. Baint amach rin talúna Cúige Connacht. Sé ríist féit ó bhaibhe. Tána Connacht ag lénta sús ar taobhis. Agus iad gur gumpar ceann sin Ulaidh Quinn agus a gúnaidir Jemima Adams Verling. Chávéidir na semach ó lína. Cúige alla. Iad a gumpar a ríist. Cosan Twan sin ag Cúige alla. Yvonne Riley gar an ceanseach lán amach. Conditions fós ar siúla ar nes. Yeah. Spás am an seo híad na lága clíoch iad a coineala líráid sin sin sa baclár na bhile. Nis gón Riley machchan tí bhile méobh dílaí. Bhil tí an Ableton sleis céim a hóigáil agus gáilisteach tá go dibhin. Méobh dílaí léadú chud neart an báta sin. Chunne siad cúnga is dis a bacha a fan númad na gó. Ach nó chu siad amach a drón na gúil. Méobh dílaí bharta sí tuairt faoin lína í héin agus freagra ar eis sé Cúige Connacht. Yeah, immer an Cluiche an sin anna Connacht ag an sin a muich go dtí méobh dílaí. Bhí na beirt ar an clíhandaí tá ceapa Anna McGann agus Clara Barrett a bhí ar dheis. So an dribbló duna chusantí ó Cúige Ulla an sin. Bhí sin an iad roint agus a dul tríd an lár. Mar sin, dising méobh dílaí. Úd féin a chláánún seach ceanzachar go maith. Nís drochar na chéad cic a bhéice. Nó cho ífihíní isteach. Méobh dílaín ceanse bailteach brenin sí sin go maith bhfuil sí sa fad a níl. Titan sí díadach is faoin maidid lesna an míála méobh an sin mar sin. Fannin Cúige alla chun cín a charégan inis dóide go dé a bhábhar a Cúige alla agus tús blóideach tús an tainmhah gur leis a go bhisianíomh. Yeah, agus ribh se bhí mar rá níor thosaigh na Cúige Ulla go ráhá agus bhíidir ag fás a clé mar a thu sé rá ach níl sé sin ceir bhfuil feicimiid inniu. Mar sin gráúd a tíomh go dtí seo. Nís tuigh go maith Ulaidh Quinn an sin á pasálan siar go fada. Na Poppy Garvey. Jemima Adams Verling a gumpar. Nís te racha siad siar. Níos fearr gamsú spás an sin méobh dílaí chud a bhí miles faoi bhrú ar 5 second. Spásig miles. Sean sí díadach sí sa lár. Clara Barrett a gáil siar. Clara fecinn sí spás a tíomh hall na páidce. An cic deas ag Barrett agus leanann sí héananig sí fáte Clara Barrett. Sár immertin tan sin ag gláthúlaí Cúige Connacht. Gus deis an seo seachún Quinn. Ulaidh Quinn a gumpar. Líráid sin ag Yvonne Riley. Agus Jemima Adams Verling in ís tichtarsteach agus seachúna a tichtarsteach an sin. Emma Kelly a duna go mám seachún na bheanna bhfuil los aice. Claire Garman. Duna banna dimir le funim seachtar a tíomh a Cúige
fud in the náisiúnta seachtar taobh na héan immert agus cúgi Connacht Connachta Rugbaí Beo anseo Emma Kelly stachtaí Poppy Garvey Yvonne Riley rís Maeve Deely fecin sin bearna cosint bháin sin Tasna rís Eilís Quinn cúgi Connacht Gerva It's all open play. Bogan Lero seo le luas Clara Barrett an bhean na hos ar seár fad Clemú má diontan sin amachchad íste scuilte sin ag Lily Morris Maeve Deely sin cha sí broig chuir le gan sin agus bhí bhrú tá híní de fú ach gan sin lecaich an cín Offside. In front of the kick. Yeah, an bhrú an Right. sin ó cúga ula. a chu réitir gura cúige Connachta sin as an immert gura ife híní chun cín ar a gic why Maeve Deely mar sin be cicéirice ag cúige alla Tá mé cepa bhí Claire Bowles Yeah, chu yeah, an bhrú ar an lína na Connachta an sinach. Bhí mé cepa raibh sí bucha íon chun tosaigh ar an lína ach Yeah, we'll just play on daibh then sé we'll amach de gomachtaí. Just on the halfway, Shane Connacht. Balta Gabby Miles Tom off. Slá go deas an seán is gahar na gaiileh hééis an bháisteach ar maidin Lanta sos go deas gan na clufií canna seo Sarah Roberts an bheanna tá hí sa fála Cóirleis Gusteach an sin Hey, Vina, I know she's standing up there in the space. Just don't sí buy it, Sophie okay? Barris atá a mínse an taobh Yeah. an taobh sin go clibbert sé fanning í héana ar mínse ag chuige all an tróna seo Honnig mar an Sarah immert an sin honnig muid Emma Kelly agus Claire Gorman agus hui an líród viidir nos Fiji ball ar farcúpla Yeah. nóid an sin bhí sé an bhá le eáil. Sin an táis rud is a bhfuil si an dhéanamh viniu mar ag immert le hain an tríháit níle brú Yeah. céanna ó híomh an Yeah. chlufa segus beidir bhesa clufií canna níos dearnig yeah, agus tá siad fós géirí an bua a bant amach agus féidir le ruí a tríáil. Is an mí á nachhfuil níos má cluí acu im lína, you know. Okay. Tonight, ben fad in idir náisiúnta agus rins gan himnáí seo nuair a thuchas an comórtas nó cá na náisiún sa bhóver It's back by Connacht. agus go leir imí sa gomórt seo hééis an anam chuir cín an cean gotíí ón sin amach ag chuige Connacht deachchttaí ríiste chuige alla agus Emma Kelly i gompar an sin chuige alla díach lei sin An gramú ó cúgála. Canse amach a ríist dunta go ag Lindsay Clark ach an cansin ar tal glanta suas ag fétó bhaidhe Ivan Riley brún sin ar an ruc sin gompar go an sin go chuige Connacht agus duna thcían Sí Lily Morris an bhena bhí gompar an sin go ach ríist sáir na mú ag chuige ála still ar páirce Mach ag Aoife McCann chuige Connacht a gar bheith gompar danis in na lehéin a rís áil sin lábh álan sin bhaid Lindsay Clark a rís tá gramú go má tu sé tíobh seo sin Poppy Garvey Go release. tá sin lecha chun cín is san Knee on the ground. gnámú ach an réitir an nárscoil leis an imrá an bát sin Tá cúgála déanamh go hinctach leis an beirta chu dhéanamh grama ag an am céine níléon talamh ag thógála chuig honna. Seachas sa bháin ar bhar chuig Poppy Garvey tá sí tógáil méid ar gaci le ó Tá sí anhá. Maeve Deely mar sin leis go céirice cean sin bailte amachaice tíad chuir lápáirce Okay. Yeah, knee on the floor. Ulster on the line. Give Ulster on the line, Shane. Yeah. Stacey Hanley leis sé cean seo chuirteach go chuige Connacht Tá go má ag go bhaidhe still arbáide Maeve Deely Strasna gramú tóicín sin ag Lindsay Clark rinne si go má se le chuineal Cosint chuige all bhhaid ní fiochhuiid an seo sa géad cearú an chlufa seán mar bhí le caiici sin os ó bhaidhe na gompar ríist siar go dtí Clark siar go dtí Deely Mácha seo Claire Gorman in ag líon Gorman a tíochtta seach an líne Gramú an tar an báta sin ag Caitlin Craobh Jemima Adams-Verling Clark McCann, yeah, McCann Strasna
Clark, because he McGann does positive him up. McGann falls again off though, Garen pass of him off. Rugbaí Craobh go Ifahini. A feckin to unsbrucke tai Cúige Connachta. She the girl leirch and a wog it mach its own lean it's Caro. Yeah, to she the gamer needs more rugby. Searnish. On me of to my capgroshi grow a Groshi needs fidget mock. Benny Sarah Roberts the Ducker takes Sarah a couple of numad the nos. You okay? So then 3 well at the Cluiche Cora. Alright. Can I just get you for a sec? Aveen, just a second. There's just a couple of times players tracking players into the tackle. Ifahini Munchin, vi she fek alles boss and mach room at east. And just with the tackler rolling as well. That's what I mean. So players rolling into the 9. Yeah, I am watching that. If it slows it down completely, then I agree with that. Just have a word. Thank you, Claire. Caitlin vi Glian, gan héad couple of cliffach bucky seach lár park agus der túní v duna gama. Munche beidir go ben clévrach at takeras an sin bulle fotse ag Sarah Roberts agus an Ulaidh seach adara. Tá sé simú bhí mar leir lena himráí níos luú agus tá sé simú tá I bhád níos mó imráí de Cúige Connacht ó áitina eile mar himple na tír agus ceapan bhfuil sé ionach lena sin eáil le fád ní ra ma deá dhéanamh sin. Ní an doubt fi sin. Connachta, tu go mai Cúige all an bout shot, shell of Chanel, Abby Miles a goal sheer. Agus a gumper in Chian sin east. Craobh O'Sullivan. Olivia McKinley didn't go a couple of meter one to mach Ulaidh gonna Craobh Rugbaí Idirchúige shot can countertach. Ganshin just linking shot cat to Praba run off fade to the end agus shell of it Cúige all McKinley at east sheer because he made Clenahan. Ran the damn dar oud. Cúige Connachta sin Yimmert. Real na buntash the egg Cúige all in shot. Idirch still Larboil. Rachel McElroy getting counting along the mach. Closer in the bunch to Abby Miles couldn't kick. Chuin Keane McGann a goal go hard and took a mag McGann a Crochman to dash east. Gun kick Ada Kishin. Yeah, Aveen, there's a lot of penalties down here, okay? 6 penalties down here. Okay, next. And advances, yeah. So Tá sé leir that's clean up, okay? Okay. Sin Emma Kelly. No. Eilish no Ivan Riley. Yeah. Don't I Bert Hochactine Cúige Connacht Ivan Riley agus Eilish Quinn ach Robbie Jenkinson. She Riley vi she can't lane sin. Yeah. Seans go bin an sacrút a dunta. Taachtarach tuki ag Riley gan chadela gan en agus seans fanny Craobh Rugbaí Connacht sin you muka kiki na Erika I gelakab. Spite she like Abby Miles. Kick tas alle is dag se goonje. Ra dam she Cúige alle hanne heen on mal. Agus in ché job in is let in akab nan an China machsin I hintu agus shell vi hintu. Ja, agus tá si I déanamh go mar sin aniu go fáil. Cúige's Taxalina, attention guard, good Stefta Ibrew, Maeve Clenahan and Shane agus Rebecca Bika, Machi Lack like Keen. Díadach agus Clenahan and Shane, Honey Shane Lean a rumpa, Dibashid and Cheft, ach Bika machin tur the pass at Ashke Clenahan, Vanishan nach Rara Kalistach Arlina, ach an Lirod Lacky Quinkin. Yeah, an díach. The Honach mar sin ar nachrá siad an Sínamach a hógáil a gceart ó Cúige Moon an immert sin bhí sé an Cluiche ach ní aibríonn sé níos mó ná beidir orháin ó gáir sa cléthe. In an doubt, well siad Bob Cúige Connacht an sin. Santális na Connachtaí ar an trí úd géil sacab. Yeah, agus an sin seo an rudéile a luú mar faoi Cúige ola go rá orthú an clibbert a deisiú agus tá mé ceapa go sé níos fearr ná mar a bhí. An chéad rá clibbert a glufa se an seaasfach go deo. An chorm. San glán, seo chun méh díli. Faoi bhrú tuis do gáilína héin, ceann an baltice, lína glánta go maice. Agus an líir an churamach chofada leis an lína fiche 2 meter. Fiche 2 númed caite an seáin. Ma dermot cliffe antainimach go dtí seo ráúd an taobh Cúige Olach an Keane. Agus é de brún tráidís tíiste go lína fiche 2 meter Cúige Connacht. Maeve Clenahan. Fiona Craobh O'Sullivan a toigal an mála go le gumpar a ríist. Well I can't tarní nós tá de rates á de málsin tu go contalúna.
Séach duine go imráí chuig Connachta bheith dribblóid seo, Abby Miles amach a ríist an cáin bailte chun cín. Agus bhfuil, má bhín chéad an dribblóid is cín sa cheapan Ulaidh Quinn a bí le an cáin chun cín trí. Agus ar an réiteáid an cárta buí ag Ulaidh Quinn. Sin cáilm tuair go chuig Connachta feid denúmad an seo ag leballatís an céad le seo níomh. Yeah, go háirthe atá siad ag an cuid sin den barc. Ba siad faoi bhrú inis an deis an seo cúga ola chun níos mó pointí chur atartha. An cáin seo bailteteach sa gúin a ríist. Tháinig muid an rud cean céine ó Claire Boyles ag tús an clé ach níor hála sé díreach a ní cicéiricha eile so sin an difricht. Bhín cicéiric go tíocht a réanús an máil sin tucaich an talanna agus an is deis glóir ag chuig ala. Chuig Connachtaíomh le Cardéag, tuigh ríiste go Sullivan. Mar sáchlifa go dtí seo, méobh Clenaghan na brú an sin agus tá máil sin gol chuin cín a siad gábhéidir amach tá Clenaghan is ríiste bhfuil Clenaghan a gáilisteach tá córa tucaí ag an réiteoir cúntain sin go Robbie Jenkinson gúil sí lecha an talúna ag méobh Clenaghan an dára úd eice agus le chuig Connacht le imreacha ba muscan fecach tá leas baint ag chuig ala sin agus a buntáiste baint go bás san níomh. Yeah, tá si déanamh go hámáin an rudí a luúmid ra mar 5 na dómh tá si trééis roint wat óh dhéisiú agus an máil sin tá sé gobar cho math dómh caihí na Connachtaigh freigar áilde seo. Agus caiiturrá bhfuil anfuinmh tócha go dtí chuig ola tá deisiú a céad cluiche a bhuacant i trí bhléana inis. Rud mór bhecha sin ar náid agus iad a gáháil ó thuad tróna. Go mórtas dechar raibh acu go dtí seo agus seo deis é sinna ahrú dómh. Chorg sé sem momentum obstoi a gáilisteach sin séú se hagan. Se chun Abby Miles an cáin sin bailteice. Céch bhfuil cáin sin díireach tíime go fosta ar a tíomháil. Mar sin 7 go dé, 3 é chuig ala, 2 é chuig Connacht. Agus fi cearnúmad caite, cheanúmad agus fi caite an trein. Nus feicimid cén freigra a chuig Connacht ar seo. Ba siad really géir rud ag an níos mó pointí chur ar an bord inis. Rud ag an aanamh chun a dul idir scór amháin. 8 fósa go gaiad sa Ulaidh Quinn. Duna go chóchatíí na fórne. Méobh dílí ríist. Bháil tíiste an lína 52 méidir. Fan sin tóicí go má. Ag lí Erwin. Comprí sin. Maya Hill, Claire Bowles. Stin sin freisin agus tóicí an thar céanna sin ag Saibh McGrath. Agus siar chufadile na cólachaí Sarah Roberts agus chuig ála gimmert le muí inis ag bog an líráid sin tíireach mar bhí chuig Connacht ar ball. Bog an líráid sin go scipaí ó ghuine go duine. Ella Durkin amachchad an glíhan. Casey Gilmore. Siar díos Rebecca Beacom. Ramu Jantara ag Yvonne Riley. Abby Miles. An cáin sin botún na sin, an cáin sin botún lámh seola lecha chun cín. Olivia McKinley sin. Se chun chuig Connacht in speisial gur sellh chun eala feit réimse. Go háid agus imráir muscan fecach an chun go dón sin dúnta go má. Anna McCann, líráid sin a chuneal. Siúríis, Dílí, gur bróg leis. Díireach a síosal ar páirce Ella Durkin sa Abby Miles cumarsáid má an báta sin. Agus Miles a chur bróg le. Méobh Dílí. Cluiche ledóigin seo a lár nó chuid an cáin sin a preba í fihíní agus Anna McCann is din sin ach an cáin sin díireach lecha chun cín ag í fihíní. Caithe chun tosaigh ag í fihíní ach tá siad tar éis an talamh a thógáil leis an cluiche ledóigin sin mar tháinig mar. Dúmad an clog sin i gimocht. Caihí Connachtaigh an líráid a chuineáil i lámh inis nuair tá siad síos an captain an sin. Ulaidh chugnúmad eile sa le bhile Ulaidh Quinn trénúmad go dtíireach gom leis ceall. Nig Liberty ma dúrmuid, glán go má go dtí seo. Feicimid go a hálasan is agus duine breise ag chuig ala. Chuig Connacht sin, u fáil momentum, eistach go leor.
Sheer East, Ella Durkin. Caitlin Craobh Gumper. Sheer goes Miles. Tíach sí Lord Podke. Ifahini at a bhreon sí tíochtar Ashton to go mai Keane fearless ag Keane mar honig mod leis núchan héis núma dimara. Strasna Jemima Adams Verling. Maeve Daly East Golly kick-out. Stop, four, stop. Abby Miles. Miles yn conscious ystach as wel si sy'n eliach yn sarcic ag Abby Miles stach ar chlygan Maeve Daly agos y bin cwig y fficha do siag y divint an reitor cwnta halage yn yr o gynach yn conscious ti styg yn lun y fficha do sarcic. Yeah, ta boot more miltach ag Miles and sin cahi na Connachta ag sin a dún síos mata si géirí an shelf a chuinál. Agus tan dwar cwig y fficha do tan Sheleveg and Kahastach egg Kuga Allah, especially the girl last went to shot it east. Corachani into the mon arms on the Connachta the count shot is the small. Took a hall in it east and Chinnig Fiona Chuso Sullivan, Claire Bowles, Sheer. Maya Hill, took a Contaluna, McElroy, Sarah Roberts a gumper gamang them we didn't take go via McKinley and Connachta County ishte Sabaka. Then I toss a couple of one touch that could be shin. Moy Hill. McKinley. Igiechter on Rukshin. Toigal and Lirod. Raveder Machon Lean and Ishtish Glor. Kuga all a Garu Ud Amjunja. Agazeda Gumper Gama. Shachun McElroy, relative hall, McElroy, Amakadi Miles a Machan and Jeshadu, they give Marley, Ta Marley is this Lagonia, will she lack it on Talunek, Kuiga Connachta on Rock, Den and Rates are go well, Agus Shinan Craobh, Egg Kuiga Allah, Agus Hunishid, is this a backhand, if I knew man no one of Achanchin, Fartishid, Lesson one touch to talk about even on per Brescia, be Spossamo Edding Gleon, Agus near Marley, a Cholish Taxagonia. Yeah, we there. Cluiche agus thug sé cuid am rih chuirsí an líród amhain ar na clíhan an sin chun anna úd a thugáil an immert ó cúige ola an sin. Agus bhí na Connachtaigh bhí orthú a chuid cosintí aanamh go róthaí an sin mar tá mé ceapa go bhfuil an cuid iompar ó cúige ola níos ládra ná an cosintú a bheicimiid ó cúige Connacht duine ar ghuine. So mar ar sin bhí ar an a tanní mór himpeall an bhrisise síos. Agus bhí na hifracha ag cúige ola ar an tíomh. An útsin slánaí ag Abby Miles sarcic bid a gón chéad féide amach le tína lábha cléach an Carú Iirecht a slánaí an sin eice mar sin. Chead a úd agus péide gan na útsin slánaí ag Abby Miles agus mar sin fichi carid chuig ola go hoban go mórchan cín san glufa seo. Tastó freagra rih wai chuig go Connacht rih le hama. Anúmed go les a le bheicimiid iad ar eis ar chuigar déag, Maeve Daly. Waltíh Hall. Tóg go má an sin ríist. Ag an bheanna damtranúd, Niamh Marley. Rebecca Beacom. Concha Cormacha Kig, Caitlin Craobh. Moya Hill ríist. There's Claire Bowles, Anna Kellach. Abby Miles. Concha sin con cúntartach, Tras na Podke. Barish, Choshiti here, then Tole. Barish a gumper in Canchamach. Sorry, Ramu Dunta and Chinara. Niamh Marley. Maeve Daly. Riley, Sugarty Daly. Kicking Daly, Fanas and Yimmert. Looking at my Ella Durkin. McElroy, Rebecca Beacom, Galtisteg, Fiona Chuso Sullivan and Conscience Corachan Keane, near Aspa Cummer side and China did a versal tuch. Marshin Jemima, Adams Verling, Clemu Margent and Chin Ed Lindsay Clark, Sheared East, Daly, Pass back Tishte,
McGann duna go mai cantin mahi Gorman tíiste ó bhí McGann a fannach leis a pass tíiste beag an intí hirde. Bhí an de sé Gorman an sin tá mé cappa gur thug beidir McGann beag an in. Feicimiid an captain Cuinnig tachtar sé an barc. Sin é Éilis Cuin eis mar sin. Chuig chonachtaí eis le chuigar déag. An glór dumas dinta dag sin fáid agus chuig alla gamsún dá út sin. Méh Clenahan agus níomh Marley gamsún na húd. Chuig chonacht gar cléichnú go láidir an seo. An taobh tá mé cappa, yeah. Well, honey can fógran sin waid duna cimráí chuig all agus níor an doubt faoi ón áiti bhfuil muide nach an caiisteach sin crín. Agus níor an doubt ar a réitó Robbie Jenkins nach an edit. Sin botún eile chuig chonacht go leis ceall agus so go léanaan team bhrú tá siad faoi bhrú faoi Ulaidh. Yeah. Cúpla níos mó botún nav brúta. Tóca ag chuige chonacht. Na botún sin dinta. Sgan éad faoi bhrú agus tuisin seán is ríist ag Richard McElroy agus ag chuige alla. Ríistin Cliberton glán go má Abby Miles stasna. Caitlin Craobh. Lee Irwin a gumper. Seán is ríist á lábh all in istin sin ag Olivia McKinley. Ach a ríist an can sin leiciach an cín agus bei chuig chonach buíoch sin. Mar bhí chuig alla momentum acha bach. Is ón Claire Bowles róhásta leis an gine. No, tá cúpla duine connachta go béic ar an refan sin ará go bhfuil siad ag ról ar an talamh tréis na gramú. Ona dhíiste ag chuig chonacht. Lily Morris a fág an na páirce. Hannah Cohn takeísteach sa ró tosa. Brenn testamach tu dinach go bin gortú mar bhí na Cliberty glán go má go dtí seo. Una dtí sealadach beidir atá gceist le seo. Cliberty na gáil chun talúna. Bhí me rugur siad glán go dtí seo sin é chéad ceann agus an cíine fáte ag chuige chonacht bhain réitsáid. Dílí chun conscious bei chuig chonacht is gur críochnú láidir scéal gopla nó maid déarnach an chéad lei seo. Yeah, bairthú an sealamh seo ahrú chun cúpla pointí ar an board. Tá sé tastála thuanis rih letham mar dúirtú. Sinna a charan sinniuh a rí dhígal. Héana ban soltas a glyfa. Tá sé bortha faoi láthair gan dóid. Ní rudí brenn go má. An can sin iste ach gotí go hálan is tin sin a ríist. Cata go má ach tóca ó cúgála. Fiona Shooter Sullivan a daidir live a chuir leis gan sin. Siar hain siad, Abby Miles, kick eile. Bairthú talamh thógáil an seo rih si kick eile mar tá Miles a chur an líróid ró fád arás. Aoife Healy, isteach dtí McGann a ríist, mach go dtí Éilis Quinn. Claire Gorman a stint sin nach níor an chosint ag an lecholí Cliberte, Ivan Riley. Agus chuig gála tíocht tríd go máin sin. Chun isteach a ríist, sleis céim áil in a Jinnick Stacey Hanley an húgálaí. Ivan Riley, Maeve Dealey ríist, go bróig le. Ella Durkin, an sábhail agus í seo sa géad le an chlufa seo faoin líráid áirtin. Caithí siad níos mó brú a chur an Miles leis na kicking sin. Abby Miles go an cín agus leiciach an cín botún eile sin ag chuige chonacht Maeve Dealey bouta sin. Tá na connacht ag jog suas chun na líráidí sin a bailú caiithí do bhád níos mó brú níl sé amach go leor bheith ag leanú commáil sin. Agus tá peanas gur ag Abby Miles arb go dtí seo agus ag Ella Durkin leis an mróig tuis nach bhfuil siad faoi bhrú. Tá luas ag an fearan, tá siad an sin ar na cléithéán agus is tí sa leir. Cicéirice, Maeve Dealey a legan chun cín agus bhí duna gimráí chunach an cín ar. Ceann sin poilte go máin sin ag Abby Miles.
Tíreachas lá práidce agus tá sí hééis spotte áil lebhela iste I limeisteir 52 méidir chuige Connacht. Ja, agus níl na sinamach a dul go máil haina Connachta so an de sin seo a ríis ag chuig alle beidir mála chuirste agus úd eile bantamach. Second sin. Began cosánú me fáí géad lei se be chuig alle ceir cléochna go láid ar a tam se Rudbaí Groár das be cummaráid ríist agus sellh tu íhó be chuig alle agus ben sé chuige Connacht a go línta a glána an seo. Dílí. sem roi gas agus yeah, kick mac galore tug she and brew as na Connachta gan sin. Tíre chuil faoin ar a lína féin a gemsú an lína chuig méidir tí mo lína fi dó sin oberwaig méh díli. Yeah, caihí siad an sin amach seo a hágal dómh. Méh Clenahin Rudbaí as mark leis an said dernach a chaisi. Leis sé ggéire chuir gairt ríos taint gardí bícam an seftar céanna a daibh sé dribh se a géad le bhí Clenahin takeísteach chun si broig leis gan sin isteach tá sí míisteach san ar a lína cúil. Cá chuig go Connacht a bheith cuaramach an seo. Gus Lindsay Clark a gumper. Méh Clenahin a bhánach sí lean amid an grí an abáta sin. Bhí bícam a cuairtú leis an bas aach bhí takeísteach leis an Ruction a glan amach. Sachún agus cicéire géilse déirnach deisile an sin ag chuig alla be sé díach nach hapla se de deisian. Yeah, agus buoch na Connachta ag déach ar daibrig an sin amach sin don darna or. Chun méh díli. Bíag an immers Cluiche ó Éivín Riley an sin chun an cicéire a thógáil. Stacey Hanley is a gahaisteach, tain si gear ag féit ó bhaidha féit a sin in gramú den taras an éir so sin me cicéire ag chuig go Connacht Beidir te sin trai chuig go Connacht cléochnú go láidir an seo chans go bada an ansaí dhearnach ag smud an seo Si géirí cúpla méidir ar bantamach ar an tíomhlín an seo. Si géir a seo chuiristeach le limeisteir chuig go alla ní tí bailsa go maice le tiimi go ciúis na bróige spotún eile fós ag chuig go Connacht. Ar live beag an bhrú ar dílíonn sin ní ra kick fada le hágáil. So an díli ríist. Beidir go mai deis céanis. Gan sin trasna eile Durcan. Eile duna go má géalú gramú dúntara ag Papi Garvey. Bícam ríist apil pasálan mai bícam isteach. Moya Hill. Fiona Chúis O'Sullivan. Brian na buntáistin seo cicéire ag chuig go alla. Mar sin chuinn siad broig leis gan sin níomh Marley isteach an sin agus racham de leis an seo i lápáid ag an chicéire go chuig go alla. Yeah, umper ionach ó Hill agus an sin gramú ionach ó Garvey an sin me cebbe. It is half time, yeah? You just have to tap it though. Happy Miles and Brandon Himpel. If you want half time, you have to tap it first. Sagan bhfuil sin an líra a chur. Yeah, tá sé tógáil in Clibert an seo so chance beidir goidech siad líra tráis an Immert. At an rá sin. Ar an ár Shut Park. Mar bhúg tú cínta go bhfuil Miles an trocha méidir a thógáil an sin. Seachas Clibert a thógáil a cai ghfuil siad lansásta le chuig Clibert. Cheisna sí Claire Bowles agus cheisna sí an réitúil so chance go bin an cinenne tá takeí an gaptíín. Beidir, yeah. Ach cá siad a bheith cínta nach chéile siad ein cicéire cin se leis a Clibert seo. Yeah. Agus sellh chuirt leis go chuig go Connacht. Yeah, tá siad a fágáil níos mó sellh parka ná mar sá lena Connachta. Bind! Simú. Set! Steady! McElroy chuirsteach. Tá cé Claire Bowles go dtí McElroy tá siad a gunsaí an Clibert. An cánseo. Laciach an talúna amachtaí Abby Miles agus inis chuinn siad an líráid sin as an Immert agus chuig go alla sásta leis an Immert tá den take an seo san géad le seo. I bhíine sem méid tháinig mu do chuig alla le coppla seachtain tá tispanta sin sa géad le bhád níosár. Yeah, bhád níosár. Agus bhí mar an díamach dómh ribh seo mar ní rah na scilna seo ar chur arsúla goin
hana féin ach tá sé ionach na imróí le talúna eáil an muhin sin agus an obair aanamh agus an ráta ebre bhfuil acu. Bei Craig Hansberry coach the Chuige Connacht bei sé gur fiá Spórt sa dar le. Ja, tá fios mór acu comá tá sé is just na imróí sin le bhád níos fearr rugby immert a mu ar an barca sin, so bei orthú tá spántas ionach mhór hartúin sa darna le. Mar sin an scóran seo ag le hama chuig ála cheiricín go úd am Jacob éan ar fichi céad chá úd ag Chuige Connacht fichi céide I bhábhar chuig ála bei mu de leis gon dára le. An pass amach Ifehini as is agus oberwan try Chuige Connacht agus I géalú an sin agus duna go mata Ifehini tí fósa gimach tíiste gon dáragram útí abal a fáil tíiste gaile Durcan tahini fósa gimach an sarúd ag ban a chláirchhain ríist rach si a tíb seo le Rebecca Beacom rion na bunta sémar to ríist ag an réitúd mar sin sá hand to try Chuige Ála últi de head sin lína an Shelvan sin tá sé de stinis agus a Binny Olivia McKinley an van a damse an út sin Rins a Dina atá muoine nach leis an mróigléide Ulaidh Durcan agus sa seoán siar an atá mín seach Abby Miles tána cí arthúgus ruí mar sin. Táim chuirteach tu go mar ríist ag Fiona agus a ríist an máil sin ag imacht thug méidir amach ó lína Chuige Connacht. Fiona Tudor Sullivan here an sin tá se Chuige Ála sin fósa baga agus an úd am sin. Tá deis sin fós ar siúil ar an eis? Yeah. Spásam an seáid híad na lága clíoch í do coneala líráid sin sin sa baclár na bhile níos gón Riley machantí bhile méh dílí bú tí nábaltan sleis céim a hóigáil agus choisteach tá go divin. Sa si I déanamh go mar sin iniu go fáil. Cuigarsteach sa lína teint geard go tefta aimbrú méh Clenahan an sin agus Rebecca Beacom ach bhí leach chuin cín tíireach agus chun talúna. Sétach duna go imróí Chuige Connacht a bheith drobláid an seo Abby Miles amach a ríist an cansin bhailte chun cín agus bhfuil má bhí chéad an drobláid is cín sa cheapan Eilish Quinn a bí le an cansin chun cín si. Chuige Connacht le Cardéag tuí ríiste go Sullivan mar sáchlifh go dtí seo méh Clenahan a brú an sin agus tá máil sin goil chun cín a siad gábhéidir amach tá Clenahan is de ríiste bhfuil Clenahan a gáilisteach tá córa Brooke sin tuig an líráid gábhéidir amach ón líana is deis glóir ag Chuige Ála garú úd amsún seo agus iad a gumpar go má se chun McElroy relatív hall McElroy amach dtí Miles amach an deis úd ag níomh Marley. So mar ar sin beidir an a tanní mór himpeall an bhrisise síos agus bhí na hifracha ag sellh seo ahrú chun cúpla pointí ar an board tá sé tastal lehuanis rih le hamar.
Fáilte leis go dtíon stad Dexcom agus muid faoi réad gan dára le an seo sa gluife seo gan tríú báta gan tríú áit na gríomh Idirchúige amán chuige alla chead a faointí é chun cín an seo ag lehama fichi cad i dé chead cín go útrin am siaca péad go sin ag méobh clenathe agus Anna McCann a chuirtús leis an dára le seo tá go marís ag Fiona Tuis O'Sullivan McElroy Siar tuki go ag Sarah Roberts. So chun Durcan a blocat an os go sin ag O'Reilly, Ivan O'Reilly, Brad Bashite, Plapa agus Session Chai, Cúige Connacht, agus Canchin Curramach heading the Gillihan McGann and Canchin Plapa Contralse, ach he fought Claire O'Gorman. Claire Gorman a gumper. Sar Immerton to Chinnig Ivan Riley. A blocal an Yerachtin with Ella Durcan and os a tort Ardan go Cúige Connacht ag Fearhús a Dar Lasha. A gumper an sin tá Poppy Garvey. Riley díist. Mach ag sin Emily Foley, Saki chun páirce. Ag lehama. Can seo tíma agus dinta ag slash game das an sin. Ag Lindsay Clark. Siar go dtí McCann. Mit Foley sin sin bellin se beidir nach chun méobh dílaí Saki mach gon dar le an seo. Go Cúige Connacht. Nach an sin an cice Éirice Gael sa Haller tíomh hall mar sin rachamid ar ais. Sin Session seo Foley an chuin Canchin. Bengal Regions. Could a conscience as a goon agus by Desh ag Cúige Connacht an seo honnig mud an bhrú a chud Cúige alla Cúige Connacht ón sin amach agus on the mall an ein sin sa géad le iad gam siú gá úd on the mall an é sin an chuiristeach ag Stacey Hanley Canchin tuigi go má ag Poppy Garvey, gus chun Cúige Connacht inis, Gert Souch an Keen. Canchin tuigi an talóna, rion na buntáis de díist, Eimert ag an réitseod. Mar sin, Immert an Aisce ag Cúige Connacht an seo. Lindsay Clark. Bóch an cúpla méid ar an sin. Sár Ardan an seo ag Cúige Connacht, peisiad gar las an bhainte seo, sus a dro an lína. Gar an líra sin a chórsál. Shachuni the still should the still had a Selina will Canchin lucky in those and right out of fight green. Dersha Galagun Canchin Hun Keen. Agus the Galistach Martin Nila Nud Gelsach Rachman Dash good and Kikerike. Clock stoppy egg Robbie Jenkinson. Spechamangosha kind to Chola Claire Bowles and Captain. Spechamangosha. Yeah. Couple of Kikerike si Hele Gelsach of Martin. Sin tugel an chicsir da Ella Burns Kershis an chlegan Hínar a banúd amsún chéadháil túil siad an nana sin a chud ina cheart Seachúna de dina meachchasteach úil siad had a Selina tíirechad in lína an sin Sarchos an twaith chuig alla O'Reilly machar ís go dtí Foley Ger Garman í lecha chun cín agus í ger a galisteach an na báta sin cosint wá i ríist ag Cúige alla ach bei an Sínamach ag Cúige Alla á yes an sin ag Cúige Connacht ní raidir ob an lírod lag an síos an chéadbáta agus batún láb seall an sin an darabáta agus iad a gera a ghalisteach san steach san gúine. Yeah, luúid an lád agus é chosint i Cúige Alla agus na batún láb seall a bhfuil ag na Connacht gniu ní féidir lo na pointí chur mór leis an sais batún sin. Sin. Van de diele is de ag Cúige Connacht. Sinni Roisin Power tá takisteach sa Rocool an sin. Agus an fáci ag Poppy Garvey. Sin amach tóci agus Cúige Alla gar go lín sa glána. On Shelvin sin, Egg, McElroy, Sugarty Abby Miles,
An cice sin wa Abby amach a drón lína fiche a 2 méadar agus rud bag faoisih go chuige alla. Yeah, bhí mé ceapar tháinig an níró dúr go machchan sin ach bhí an réiteoir sásta an immarte a chuinál. Sophie Barrish iste éan. Chuige alla. Is an fácaí ag Saibh McGrath. Nú go leis go ag Sarah Roberts a tíhile gan Clibbert. Dúmid Emily Foley iste nás méh dílaí ag le hama agus Roisin Power takeínis chun páidce an can sin bhain sin amach. Leacaí chun cín mar sin bei an Clibbert. Ag cúigi Connacht. Fecamadinis Jemima Adams-Verling im isteach sa dáró. Agus Roisin Power ban bhéal na Ulaidh an oid imid faoi 8 mbliana déag le éireann níos túisce mbliana. Istin sin, ag give it a 8. Ar chúl na Clibberte. Scoring na tastal bhaid chuige Connacht. Chun é téanna hairnta leis a glufa seán brún sin na tíocht bhaid chuige alla. Agus Avon Riley faoi rú agus an Kincéidice bute ag chuige alla. Agus mai bhí siad ag immert le misneach sa géad letar se hen tiile misní rob. Yeah, bhí Avon Riley tapig, ní sé tapig glóir chun an líróid sin a bant amach an obair chuige alla. Rud eile luamar an Clibbert agus tá sé solar go bhfuil sé fiosí acu. Agus Sophie Barrish sin sin nach chu lechaiste. Córdachas a dhéanana leise. Éiste momentum all sin an kick bolte ag Gabby Miles agus bain chuidisteach ríist ag chuige alla. Mar lú tú comá tá anathrú déinte sa Clibbert Dúrc Rivan ar sa Clibbert Dúrc Rivan Clibbert sin. So sean an bhfuil siad fósaigh a réiteigh ag féin. John Chakachsteach áidanta go máistin sin ag go bhaimhe an láimh chuir leis an sin agus seach chun chuige Connacht tíochtaríis leis Tracy Hanley an húcalaí. Gumpar Hanley go ní cuniú sin gramúí baint cúpla méadar eile amach a chustin sin a gaiid an cheán sin. Sorry martiste binning Olivia McGinley bhí stin sin a ríist agus daidir le go los cinna líróide agus an chiicéidir go bhchan. Abby Miles. John Cho chi kuniste. Bag nach go ó bhaibhe. A chan simúl níomh chuig alla. Ní had iad an airin céanna chunig mu le cúpla seachtain in it. No, agus bhí mar rá an clé tá orintanta nuair a bhfuil an ócád róhór ní imríonn siad có maithe sa féidir le ach scéal go thomláin difriúil táid ag gáilniu. Fiona Tuchel Sullivan and Toigal Chean sin sa Glibbert. Claire Bowles a gumper gama. O'Sullivan at east. Brishin Lina. And Conchin Dimashika Huygan. Claire Bowles and Chin agus Igera Hirt Tras agus then again Mary Huygal Hun Keener and Chin agus Botun Chin Nachra. Nach rain yarta go bed in idea. Emily Foley leis gig. Conchin Baltigach ní ein lanes bruca wantamach. Conchin Laki chun Keen agus Station Shaw ag Cuiga alla Cuiga Connacht come leis gal boch an the Lera de dash. Barrett anna? Yeah, Barrett in the gama. Foley isteach go Quinn. Eilish Quinn. Foley the east. Achativ shot. It's a gumper go Tiva Munchin to Emma Kelly. Shachun Claire Barr Shamaka di Heaney Chin sorry Gramwood's into Ara Agniv Marley. Lirochin kick out to Stach and kick Eric Gailse. Yeah, Daibrich sé go an order nach a scoil Heaney an Lirod Sarah an orshin vi siad beag an in row Cluiche hele chuig cosint chuig ola. Hunabi. You're more on the Ilineke on Gikshin Mershon. Couple of other brands machike.
Níomh Marlín sin ríis sonnig muid imimiid mar lá chúlaí go honúach ar a glíhallan agus sonnig muid sin leis an sarí námú sin a rinne sí éid í fihíní. Cleanahan leis a goisteach, níos fear tuci ríist ag Túis Sullivan. Sirig Miles go dtí Claire Bowles a ríist. Námú an tar an báta sin. Off the foot. Okay, leave it at the back. Ag Hannah Cohn. That's inside. Abby Miles an chiic sin cinál scuilse a preban si go testa agus síirecha amachchad sin bhí ó Waiway agus í fihíní fánach leis an gan sin nach an na rudí beaga sin a ghaile bhábhar a chuige alla inis. Tá mé ceapa goil bhí mé ceapa gur power I dribblún sin ach gramú den sco a rinne si ar balls an sin ar bhí seo iompar an líród. Mar sin an thucalaí sinní Stacey Hanley fag an na páitce agus Caramel Cahy takeíisteach an sin gan é ban eile go chuid Old Belvedere agus I chéad job le duna Cara an canseach chud isteach. Good contest. Backwards. Canse siar ríis ní te sin gláán agus Ivan Riley fi bhrú a chaidín le éalú tríd an bhearn an sin Ivan Riley. Ella Burns an pasal tras na ríist. Canse na ríist ní si gláán ar a tala. Go to the ball, leave it. Shelf tuci bhóbe chuige Connachta bute a sé chuige alla. Machchad segadí Saibh McGrath gumpar go má. Gnámú an géilis cuinara. Ginley isteach go dtí Sophie Barrett. McElroy. Abby Miles. Cos sósin Gary Owen. Tuci go má astin sin a lárpáidce. Ní chuige Connacht. Can sin strasan gnámú tíochtasteach fólaí an báta sin agus níl cosint chuige alla tuairt númaid spáis. Go chuige Connacht. Bei sé buach go Lindsay Clark ar an gáháil sin mhain Gary Owen mhaid Abby Miles. I ríiste de ggéirbh a gumpar. Ella Burns amach a ríiste dí fólaí garú tróna himmarach a léite ag eile Durcan. So chun eile a ghail trasna. Leir a fear níirtin sin an bhlán chúlaí. McElroy. Rámú tócaí agus an past cuirt amach. Ag Maya Hill. Ag gumpar a ríist. Saibh McGrath an láidir. Sí gumpar na líráidir sin agus bit sin líne. Miles. Canse. Release 14. Níor sin a ríist ag McElroy. Chuige Connachta bhar chur brú ar a ruck. Se Rebecca Beacom. Se go dtí Miles a ríist an baint úsáid as an Gary Owen sin tíireach sus an air. Ríist a tócaí chuige Connachta leagseach chun cíní. Se mai Adam Verling a bhíonn sin a cheappain nach chun glíocht sin siar agus a sin duna gimráid chuige alla I duna tangá le. Tá mé ceapa go maina Connacht ag sásta goil an bhrú sin stopa hiile tamil. Cai siad rud ag an nua a cruthú an seo dó féin. Hands off, yeah. Mar lúmid tá na scilne an líra de chuma an gúil There, Johnny. trasna go nínig líhan agus an sin an áta bhfuil siad ag fáil an cuid is mó Ferbert. So go leor an telefach up a géad an númad déag an dar leis seo ach brenin cosint chuige alla brenin siad compórtach an aíire. Ja, agus tá cosint chuige ola an a bháthair fad. Tá siad beidir 3 nó 4 second níos tapín an na Connachtaigh chun an lína sin a cruthú agus tá an ládrocht a bhfuil acu ina chuid gramú níos fearna an na Connachtaigh. Tháinig mar cúpla ó tá Quinn, tá na gramú bhfuil a dhéanamh Quinn den sco. Papi Garvey den sco ach níl, you know, galore níl siad ceangata ag mac galore na Connachtaigh mar sa bhfuil le cúige ola. An immer stopping seo is se fesca agus Craobh seo chuid ar eile Durcan. Go mé eile immer tarchla fi mar lán chúlaí go mé sár felladóid ach í an chumpórtach os faoin líráid art an freisin. You good? Yeah. Brenin se go leile sásta leanúnta dai. An comórtas ar siúla doing iniu. Tá níl mar fiú luúmuid Caitlin Crone níos liú agus nílmuid fiún an na gramú bhfuil siise chusteach a lú mar tá an méid sin na hárlú I ní a chéile. Clé an tapí muid a feicáil iniu. Dul faoi.
Sin honnig muid an Clibbert Iarnach agus an Cóchta bhí chuige alla honnig Sophie Barris isteach be se sem múlnis cechi seasa chuige Connacht in Connachta. Ivan Riley chuige isteach sa Clibbert. Rís chuige alla a golchan cín go bheith annach when Riley go máliar sin bhá go fólaí machchan in gliangat í Clara Barrett a féidir réitsáid gur si ábhaidín chan cín an báta sin. Yeah, to make cap a grave on Takiak Buganin Conkin, August and Shin V Hurry and Lero the Cur Harbor. Me odd and a Connacht Digginson. The momentum at East and Chinny Kugalas, the Glibbertiarnach, Martian Besha Simul, Ovaka, Peter Rachel McEnroy and Lero Trophy, Jose Claire Bowles, a first second of Rogue Garin Kikade Kishin. Crouch! To make cap a go Miles con Lero cho kick all ta Kuga all on contosting and show. Set. So she's Sula Lero Glan to make cap. Tan Lero Chinig Bowles, Tan Raitzer, Sosta Gamach, and Ishtan Kikade Kikade. Shangus Toki Skippy Gabby Miles. We moet de Fanacht Gikelach Shiach, the Kikade Kelgaldin, you're a Kug Meder on Gixertion. Maar ze nu zo goed alle kan geven waar daar laat je momentum maken op die limit daar goed naar Connachta agus Sophie Barris a gumper Jansen Rob McElroy Lee Erwin maken een child alle Durkin de zo zit het daar era en sin nach rach met de laatste goal in Kikade wo Abby Miles is still our potje veel maar al heen en sin come on ja Martin Casey Gilmore ticht de slag een gliantief hal en al de tief shot. I never back then. Jensen unseen. Kikade Abby Miles ook in skipping in Noordernach. Wo aan Kikade shot en is speciaal alle sterkste goonje. Ja, two kappen. Miles er is. Bij de challenge aan is kuige alle een maaltje nog de go bij de dijble gemaakt om go op de gate. And will she go contosig? Good day to Sna Sheena Markarish. Did Shashin Tarlo identify go a cub? Yeah, August and Will the Connacht Digan on Nation Echo Rivalma. Can you Sula Rebecca Beacon machine and flan? Yeah, the Caramel Kai is just a channel. Yeah, it's into this that could late to August McLennan Agus Beacon and Shina can pass it as we Beacon. A Rolchan Keen. East I didn't come out East that could on Bob Waller Huga Connacht. Yeah, I relied Vicaris Genshin and our show. Ach, Fos, Monroe and Leroy Chin Concrete, Viok Maider Tok Aku. Kuiga Connacht and Chaffee Vrew, Tashi Vrew, or Sir Glibbert shot. How did you Sophie Barsh from Podcake to Sadarla? Yeah, Bayer who and Leroy the Corash got toppy by Cara, where Bayer Mulcahy and Leroy the Corash got on toppy in ish. Set! Tashi Degree. Phase of on Emirates decision so there. Brúteach tin mai chuig alla agus tá Kikade Kelle but Egan Clibbert chin agus pacha chuig alla ansás de lob hain. Not on straight. Scrum calls. Agus sin buntas de nara chuig alla sa géad le hín Clibbertí sin hí siad seaasmach gomach a siad a baint lesan is agus tuair siad faoin Clibbert East. Yeah, tá sé simúla bhfuil a méid sin obair déinte acu ar na Clibbert agus ar na Sheena amach nó bhfuil an go mórtas beagán níos lú ina ghuine inniu ní mé cínte. Go nearchtaíine níl peidir gúil chud gon dáró de gestin seo. Yeah. Craobh! Oh, sorry. Chunne siad a léród fí Jose Claire Bowles a give it a hochtan ar dhearnach. Is ní ceapan peidir nach rachach siad róáda ón blanch na ríist. Yeah, Vic sé Claire Bowles a gwine to make cap a Heaney? No. Gorman. Claire Barsh and Saul and Chin editive hall. Oh, it's a she Shasman Chin. Crouch. Point. Set. Steady. McElroy could have stach. Square, stay square. So funny the go keen in East and Conscience Stignish Claire Bowles, which is Gernlina Vision Conscience to T-Shear, because he's come Mike McElroy.
Tá le chuige Connacht an céadhrú hásan sin agus Craobh Barish na go agus tíocht an cíine sin agus tíocht. No advantage. Ball The came Emma out right away. Emma an sin chuní do maiile agus an sin gá gram ítach ó Craobh Barish cean in cean. Both front rows, yeah? So Leonardí iste ag chuige Connacht. Okay, let's play. Jemima Adams Verling. Agus shrimpy. Yeah, fog on the páirce. Okay, square here. Crouch! Bind! Set! Square, stay square. Stay there, man. Don't count a goal cheer. Quick command sin, Egg, Emily Foley. Only kick it. Yeah, So wash the chutita machanish is start decks come is in the shen course tatan seska and Leorchin eye clown. Degan á deirtar go bhfuil sé bhd níos fearr den na Connacht nor bhfuil sé corbáiste an seo dexcamach. Nílam cínta sa clé seo. Bhí chlágan tailán idir sean fáid ceach golóireach na leis an páirt nua lamsire sa nach na buntáistí céanna I gceist. Thula fáid sin sin ag méobh Clenahan. An tíisteach méobh Fiona Tuathall Sullivan den haar céanta Glibberton siar ríist agus seachuine a gompar le Claire Bowles. Clamú má diontan sin ara Egg. Roisin Power. Chuigálan is a gimmerton in Cluiche seo. Sa limmersteir ceart gan fáid go háirití agus siad chead faointí chun cín. Mu sin Olivia McKinley Leorchin no scalarchan is agus an wash to chutitim. Right, so I get a dark cliff in Shaw fresh in East Ernie. Sheer, Abby Miles took a conscience of Heschel. Fiona Tuathall Sullivan at East. Powell, Graham Intach Ella or Powell. Slash game with Stachs and Marnig Neve Marley. Sheer, Sophie Barish. Comparing Gamage and Tarek Ella Burns. Abby Miles. Conscious Sass and Lovey into Rebecca Beacom. And Miles. Ella Durkin. Costin he's our bench a bit of Gortu Banks got in the Himdori Agus Rater and Buinte a Goya Hostach and Jagus. I think we're Duckerty Hanna Ella Durkin ni running Cheshangama. No, Emma Fabia Rina and Grandma August Tamay Kappa Garoshi Bader Kav it ought in a different than a Kayla. And Gloona will. So Fiona talked to a mock gone out by she a Gary Chatlow in Clibbert. Fiona Hayes. Followed the Sheikh to Shachin the night. We're going to go Hochali Kunta Hoiga Connacht. Yeah, Lume Power Coupla or Tashi Kane of Mielte Grandma more Himpel and Park Tashi on a while Honic Sharon Park. Well, Ella Durkin Belder Brano Vichy Bean, no the Harla and made the Harlach. Was got a rater stoppers go for planning chat to she in the Hassa. Now Hulchaka done because he happened there deuce. So Shin Josh Gala. Yeah, more Halter. Is she by Shin Lost more the Kuga Ola Tashi Gober Gama Sakul and Shin Le Moyles. Don Claire Fad. She done on bark. Yeah, and a dark in a fog on the podcast. Ach, does she not show well? Yeah. So she Cora Marianus. Yeah, on Claire oil dark and Gadisha. One of these Kuga Oliver Kuga Connacht freshen. This Sarah Purcell is there got some fat Focky. Egg Ifahini. Adamsha Onuchin his Shaska second dimmer. Shani Siobhan Sheeran and then Tatsiach to Stach. And then we go Lord Tahieke. Hustle Lord Podkin Tacht and Chakatse. What's the ball before this one?
Crouch. Bind. Hang on. Okay, yeah. Balance, okay. Clibbertella. An narrow edit on heave. Just balance. The Clibberty bit of the Honey Muds. The D-shots and Darla. Some furl of us to take quick all in chin. Crouch. Bind. Set. Steady. Kurstach, here ik Fiona Beek, ik zet een shot en Tamsha, zet een red out, Gorsje de, Balistach na Potke, und hij wel een Clibbert. Yep, Deshig na Connachta and show, so she by she the gear be gan talva hog agus in shin ard on a horto fein. So she the dull hein tivli na och, kahi she dan shin maka hog all net. Yeah, Conjun, Walse egg, Emily Foley. Tá sé gorbáis inis, tá sé bhd níos dachar le haimil caithí feice inis an mar go siad contosig. Beidir mar sé gur a chuneal siimplí túsa líne. Leis na cunealacha tám fi láid agus sinna dhéanaan si ó bhaidhe a toigin le cean sin. Ro sin fólaí ach feicean mu sin na cunealacha. An líráid clown sin í nó scalarach al teáil na huide agus mí ar fólaí an báta sin. Tá líráid sin floch faoi láthair. Tá Anna McGann ar an tíomh seo tá sí a géirí bug an spás tá sí géirí a dulsús an barc tá an Lewis Eki dochreite. Mar sin tuile anna dia agus Rebecca Beacom agus Olivia McKinley Bertha Sarcliffe ag freisin fágáil na páirce. Olivia McKinley ban óg ach go leir tuncharéige an glyfiis de sa dárán sin. Stacey Sloan tá ar an park is droch scéile sin na Connachta mar tháinig muid an ordénach is imróir láidirí agus níl éon aglar hí na buile a chuirteach. Go mu sin Stacey ar chúla facha gan Clibberte. Ban eile imíns le cuman ina skillin dar nói. Screen swalk up bit an chuige alla shot. Just offset to the left too much, okay? So here's the mark. You set to the left. You set to the left, okay? Maar ik moet Cliff Uskil is a gate lach. Stoi glor bottom love shall in slash na kunnelach rod. So dar safe shot. Agus fellin session chuige alla agus it gomorchen keen. Ja, agus tá na botún láh seall don chuid is má ar taobh na Connachta seachas na chuig ola agus bhí ar na Connachta tucht amach puinte chur an mór agus bhí gá deis ionach acu ach just cáilithe ag an nóméid déarna. Hunnig moet shaking go uit te gele. Milan score fekid go D-shine. Agus fichtrino met gele. Catchin shot star la. Catchin ste slash game all in the chin agus dinta Harkian Egli Erwin. Fiona Chuto Sullivan came at with a shin dinta nyeke. Gumper and Lero chin agus Baint couple of meter amach. Abby Miles at east. Cursus Gary on. Benachan and tactic is massa. Lesh na kunnelachach sar gawal dinta Clara Barish. Then Clara. So it's Gati, Jemima, Adams Verling, Gati, Hannah Cohn, a Gumper. That's fast on the pot, get east. Jimmy Sorrow, Kuga Connacht, Ivan Riley. Just in Aina, will. Craobh Wheel. Rushing Power. Emily Foley, Nini passes Sarah, Tidalo. Plukam Shun Bautishin. Shalip Fosak up, Sheer Heinchid. Shahun Foley in Ahwed. If we vrew. Here's Kura Shireke. Emma Fabien Chin a Gumper. Bantan on number Sadar cool Foley Golfin Keen. Ishi Garan pass the Hort agus Ishi singing ammo. You're in your lay. Ach lesh na Kunyalacha Skirin Lirchin amach. Bhí si isú le barra a tuchtú sé an yeach ní raibh sé an áit a thug bantamach có tapí sin. Ní mar dormid botún láh seá le chuige Connacht tar éis cúpla rudí ionach.
Láteach an Salachan is an seo. Gahar na Cáilithe. So stad Dexcom. This is an Glana shot Riven Cluiche. Canna shake left Shakad. Fichi Gada de Kuga Ola. Dirk Marvisha de Glahama. Set. So now there nie of boom more of a Craobh. Gan Cluiche Butsa Kabo. Fichi Dos go Martus. Past that Toki Gama Abby Miles again Conscian Christa her Cleggan Barrett to Gulcheer. Barrett again Concha a Richtamach, we forcing him out. So the Comanche Clara Barrett. Gamilton take Kayla Stacey Sloaner. Eilish Quinn, Gumper Gahuiga Connacht. Riley, Sugar Foley. On kick of Foley and Chin. Yeah, Siobhan Sheeran a Gulcheer. Kahina Connacht Kangala Casting Kayla. Tillabrew, like Huiga Connacht. Carter Fadat. Shahun Sheeran, Banner will Broig Morake. Sheer Heinchi took a Mike Foley. Shahun Emily Foley. Ed Evronsi. Adams Verling. Shachadish the Lord Boyd. Eilish Quinn. Leave it there. Emma Fabi. Of course, Salsigati. Kick Mark Riley and Pasha Shasagunya Abby Miles of Gulcheer. If he vrew, Egg Fate of Iowa. After the Gama, Egg Abby Miles. Gramu, Elu and Gramu. Shahun Clara Barrish, and Tifta Ashiri Shed of Vonsi. Or at Sasnunchen near Raiders Salsagamalin Calgary. Garrington to Gama. Shifra Hession live for the Ganchin Sheer. Afi she Lakich on Keen at the Gay of the Ereka. Agus Clipper to Vaison go. Huiga Allah. Agus sanna Clipper to do han wat ó fí láthair. Bhí deis ionach an sin ag Cúige Connacht an lábhseáil. Go dtí an dearna. Shaggy Sive McGrath fog on the podcast. Could stint take Sive on Trinona shot. Sarcliffe him Lieke. Eva Fannin is this a rotossa. Corlaisha chud in trin ar Moya Hill. Trina my dig fáca. Tá leis an méidú. Come on the mass her Huigalin is Nairi the Gohadits, Lesh Huitan Lantaki, Agus Nimmerts Canal Shramley, or heave Galore Cliberty, Agus Botun, or heave and Kunyalacha, Agus Madurmani Slow Fellinch and Huigala. Yeah, tá sé solar cadhfuil siad géirí dhéanamh, tá siad géirí na buile suas le na imróir bhfuil ná an líróid ompar go cruú ach tá sé caile an líróid rihfuil an deisciú an líróid a chur mu ar gúil go dtína clibert. Go dtína clíhan. Take the Clipper shot. Get my Corsi. Set. Steady. Rodney's far Huiga Connacht. Sheer Heinchid. Leah Erwin and Gumper Gamania up. Shahoni the Gumper East. Chin Fiona Chusha Sullivan is still the law at East. Claire Bowles. Abby Miles. Right in front, Ulster. Papa and Sean shot. Tá líróid McGann is Yeah, Spórt. Shadeen Van Cart and Van Willow Losa Gergal Timo. McGann Fosa Gimmock Scale with Siobhan Sheeran. Chachon, Anna McGann. But she was Gerald Cúige Connacht the Harn to Dash the Glyphishah. Score a test al Galowob. Sheeran East Gadi Emma Fabi. On major token and shin. Chachon Ivan Riley Tal Laviarn and Jenny Gimmock. Tasty my Cúige Connacht. Na Shagwan Amach and Nirochan Achorsal Tashin Chin. Like Roisin Power. You need passes already, because Frabshin Nicherto, because Toiki Gamanchen, and Eva Fannin. I'm waiting for the wait. Spás and Johnish, Egg, Abby Miles, Feckinchin Spás, and Augusta Godlinsa, Glanach. Keenter Cúige Connacht, ein momentum, a Crahun Chasa Dart Revsha. Yeah, tá siad dhéanamh rudí ionach is an sin botún
you know, not with a tastal who are curve. Honnig moet de contour to one in sla Anna McGann and yeah. Agus tá sé sin mar an ggéine ar an tíhile le Claire Gorman fecinn an rud céine le Barrett ach níl siad an na líró de cur an muhin sin ar na clíhan agus bhí an 5 cean céine ach an seachtain seo chatte. Sin Feit away and Toigal Gamad East, Hung Foley, Strasna, Schiffer Hession, East and Leroch and Gutty Oberstin Chin, Agus Fiona Tuto Sullivan, Mark Gadi, Rachel McElroy, it's Claire Bowles, Strasna Roshid, Abby Miles, took Mike Foley. Foley fi vroach, Dale she has Holland. Has Spórt said he on the pot kick it. Prabashi amach and shot ach. Ben Kurstach I could alla. On Mader Tok Aku. Tashi Trish. Spórt wadni sfar bantamach and Barker because Mar Honig Martan Lira like Ahru Shelev got couple no made and she on show so come and camper kinda cart o Foley and Shin. I should get brucha the Shinamach and Chanish. Yeah, Neil faith away ag dul sús ordiglár san ar níl sig má bhfuil sé an leint nó na daine bhfuil ina umparach cai siad í a chur sús a bhd níos fearr. Can triste, can prepach an cín agus tá sí búteach agus búteach go mai canna cón i tíocht siad an sin. Seachadí Quinn, Eilish Quinn, tíocht an lína fiche dó méidir. Tá siad sela bhí cín tú inis. Siar a hain siad. Lily Morris. Níor an líirt an gláán i tíocht ar eisiir íst ach seachúniad den nachhuid. Ella Burns. Okay, glan amach I Chanchin. Oh, God, East and Batun Love Shalla. Emily Foley and Shin. But it's Shukriya Shin and Nadida and it's Kuika Connacht my door with the Garava. Craobh momentum and Shaw. Garanuj score Shin Amshu Harnyo Khadash the Gulfishayed. Acharish and Batun Love Shalla Shin Denta August and Clibbert East. Yeah, keen to go to Shin where they get my sheet of Brahnaware. Don Lynch Huggin. Tá sé díach bhfuil an méid seo botún láh seála inniu mar go dtí seo ní raibh sé chodonna ag na Connachta agus is deas céile sin mar tá a lán den imar seo take le chéile an bhléin seo don céadúir nó ag tosnú ar an barc le chéile don céadúir an bhléin seo. Cliffan dá le feic in China na ríide Cliffan anoscailte sa géad le agus scór ní tíocht shaking go úd na coinnealacha ag garú sa dáir tréimh se seo agus sin le braid in nimmert. Yeah, agus ní léon rud you know, den Scott a dhéanamh chuig óla a níis. Honach mar sin scéadla. Níl sé sin cad bhfuil a hála a níis tá si just na botúna a bhfuil tacht ó chuig a Connacht. Crouch. Mar sin Rachel McElroy le chuidisteach a ríist. Point. Tá a géalúnis ar chuig a Connacht bagan a cos seach nómad. Acu. Chumar an éigen óhaint a glufa seo. McElroy, Líra de Sinecha, Abby Miles, chud broig leis a ríist. Líra sin agus hí lechaich an cín in ríist agus Clara Barish. An Zachar Milánach ar leis na coinnealacha ceapan bina céad watún zintaige inne ar ríist. Tala, bót agus nimmert Ashtri ag chuig alla, waith tíiste galína fiche dó méidir hain agus nimmer Clibberton is a go bestil i le chuig a Connacht. Yeah, tá den cuid is mó de gachar atá a dhéanamh Clara Barrett inniu ionach ar fad is tógáil an dacaréis sin le Líród Floch an mé á. Rachel McElroy, fág an na páidce. Agus Georgia Boyce, takeísteach. Imar eile go chud Cumann Cook hús an sin. Yeah, by Boyce díach nach for sí níos má amar an barcach ní raon botún déanta ag McElroy. Vís cégur sí gimmertí hir go facha bhí fí bhrúgal or gan clufi bhí críomh mai ge Rachel McElroy an sin. Yeah, agus tháinig man sin den comórtas tá sí co-tapí orintanta nachhfuil gachna eile mór himpelir hí tapí. Stacey Sloan an gumpar waíocht ar an na Clibbert an balt sin tá rial na bontáiste Graham Orton an sin agus Fiona Tush O'Sullivan a gumpar i ríist. Boyce, Abby Miles,
Cur broiglis a gáin steach a gúne Tá spás ag Siobhan Sheeran Seachón Sheeran in the bailach isteach agus sinné an chéadcór an dar le fáitin sin ag cúig ala agus mar an Cluiche hart tá sé hart inis agus Abby Miles a chud isteach an chiic agus Siobhan Sheeran a gáil isteach sa gúne. Oh yeah, úd fearnach an sin den Scott bhí si muin sin ní réine breanú orthaí. Beidir go raibh si ceapa gur mismatch a bhí ann ach chúis iste chur siad na burners ergus bhí siad still le úd. Yep. Agus ceann sin am siad ag Siobhan Sheeran agus de Shellen Seanis ag Abby Miles. Ceann sin a chláánú agus a rí sin chiic sin ag Abby Miles. Tá sár chluifim ní ciile sem róig gniu as an immert agus gon tála go dibin. Ceann sin bolteice ach ábharín tí gom fosta ar clé agus said fórí. 7-5 nómad cainte in níomh loicht na himar a cheapan beidir níos mú in ansaí a bán a beidir san numaíoch gon rádam sin an tróna seo. Yeah, tá Ryan Wardini is gansaí bán a bhfuil an tidéil sin builte ho ach Cai mé rá bhí Miles ítach, bhí Durcan ítach, tháinig buid an stuff ó my hill ó Claire Bowles ach inniu bhí an ráta oibre amháin có ítach sin ag iompar ina chosint istí ag stúrú na sin amach caiimiid imór na lé a thuirt ó fianna tít ó Sullivan inniu. Yeah, sár chluifrim níocha agus tú díadach a caiinteara tá sí gompar an cín an sin i ríist fianna túút ó Sullivan. Luocht na himara. Ban Old Belvedere. Contribution ar scáilena. Cúig go Connacht, se le bhaca, bhil sé dábata rud éigen bhaint a Cluiche seo a cúpla nú déarnach. Cic chuir teasna i ríist. An cansin le cín ag Miles an báta sin. Beidir ag cúig go Connacht rud éigen bhaint an Cluiche seo. Yeah, Victor Gear rud ag an bant amach ag an am seo. It's an déach níl siad an na méidir a thógáil agus iad ag iompar sús an barc taréis beidir sé nó seach phases tá an líród a thógáil arás ag chuig go ola níl an rah sin ar siúldómh cai siad rud ag an eile a crothú agus níl siad an líród a chumaic a dtí na clíhan go róhá nuair bhfuil siad nanéis sin aanamh tá siad a thógáil an méidir ach tá na butún lábhseáil Tá an cléthe marhaú lena butún lábhseála sin. Yeah, níl an doubt fí sin. Emily Whittle iste. An áit Maeve Clenaghan sa rótása ag chuige ala. Sin mar thuúcálaí. Point! Na ríidir níos measa an lá agus níos trimime an mháisteach sin na tíochtan seo. Rud cleachtaí leis an teas sa stáid Dexcam. Clibbert an cicéide go bút a bhain Clibbert ag chuige Connacht. Loose head across. Sorry? Yeah. Oh yeah. Emily Foley, Rolly Kickall. Yes, féile é clúistáil ó cúgáil tá si scraidí le chéile dullas Jessalina chun chosint tá fuine fósaí agus níla cúpla nóid fácha tá clébút acu agus tá siad lánsásta céad fan géad de chuirt fós. Mar sin. Ceann se le caithaisteach. Caramel Cahy. Lucky siar go maith ag Fabi. Sean chláir buí le sin sífar heisin i ríist. Cín tara líróid sin a chuineáil. Gealú cúpla méidir chun cín an sin. Siar Eilís Quinn. Tuag Even O'Reilly gáil a tras na Emily Foley ríist amach ar i glíon. Sarah Purcell. Ríist Cousins Wai chuig ála tá sin feici an ó hús ó Cluiche seo. Emily Foley. Slash Kim Zasig Foley. Then Conchon Lagan Shear ach í leci chan cín a ríist. Ní bheith chuig a chonach gear a brenn siar ar a bhí seán chun dar leis ó híomh na batún inniuh. Yeah, níl is a gama bhfuil an fáib dul ó clé go dtí an yes ach níl an líróid dulmach gan me gan ar chorbe. Seachas nuair tógann si an líróid í féin ó cool na Clibbert agus na méidir a thugáil mar sin.
caithí siad an líród a chur am muhin sindí. Thanks, John. Caithí siad a ligint an líród an obair dhéanamh mar tá faoi láthair ní léon rodile ag oberdómh. Okay, that's it. No sin. Bogala immer heb an ex-Mudson Cluiche seo. Moet nu met dearnach. Georgia boys. Point! Is rud mór go chuige alle Sean Bua seo cé nach choláánach stoi Cliffin Seals Caro áit mar deirtú a gan Cliffe Bua take up to gomorta seo le blianta bega. Yeah, níl na Connachta go hógáil mór an Cluiche seo ach is rud iontacht donna chuige alle mar dúirtu níl Cluiche búta acu. Tá go leor imróí óga an sin agus tá deis acu ar fad Cluiche bantamach sa gomorta seo so Darren sé rud ag an mór faoi chuige alle má fain siad an bua inniu. Chuige alle a chuineáil seileh tá tochtú nó met caite a rinne buntáiste mar bhfuil ag an réitúir Claire Bowles. Se de Falfanic Abby Miles agus sinné Abby Miles a chur cléoch leis an Cluiche seo agus well. Déad nach choláánach a tríomháit a fecinn tún Keller an sin wa chuige alle cílinn se go lórób. Yeah, tá sé anna tábhacht dómh an bua áil inniu agus thóg siad an bua iad féin, rinne siad an obair bhí an cosint den sco mar lumaid in Cluiche eile chomá agus bhí Miles haar bor bhí siad na kickanna bhí siad ag leanú na kickanna agus ní raibh an fuineh céine ag chuige Connachta inniu. Bhí an nómad botún nach raibh chuige alle agus tiltte go acu inniu. Tiltte go má, bhí siad go mórchan cíine ag leam a fichi cead de scóráin a tháinig mu a dála ó nútin wa Siobhan Sheeran. Mar sin siad chuige alle ag thiochtn sa tríomháit a gríomh Idirchúige na bán gon na bhléon seo fiche sé an scór déad an seo is stáid Dexcom chuige alle a fiche nuí chuige Connacht I de. Agus oberháin trai chuige Connacht agus I géalú an sin agus duine go mata I féoí tí fósa gimach tíiste gon dáragram bhúil tí abal táil tíiste gaile deircin tá híí fósa gimarráid sin sáúd ag ben a chláirlainn. Ríist ach si a tíh seo le Rebecca Beacom rion na bunta sémar a ríist ag an réitúd mar sin sáhananta trai chuigáil si deiste heidir sin lína an Shelvin sin tá sé deisteis agus a binní Olivia McKinley an bhean a damse an út sin. Greens ag tíine atá Wine nach Cluiche mar oigléide eile Durcan agus sa Siobhan Sheeran atá a mín seach Abby Miles. Tána cíar agus ruí mar sin. Táin chuirsteach, tuí go mar ríist ag Fiona agus a ríist an máil sin ag imecht chuig méidir mar cholína chuige Connacht. Fiona Tudor Sullivan here an sin tá se chuige alle sin fósa baga agus an úd am sin. Tá deis sin fósa siúir an yes? Yeah. Awesome one shot here now with Cluiche the Connachta Lírod sin the backlor no way Nish going Riley Machalty well Maeve Dealey but Jean Appleton slash came a high gal and Spanish staff cognitive in she didn't mar sin and you Cougar staff Selena attention guard coach Tefta Ivlew Maeve Clenahan and Shane Agus Rebecca Beacom Machi Lack if I keen Dida Agus Contalona Duna go imróí chuig Connacht a bheith drobláin seo Abby Miles amach a ríist an canchin chuilte a chun cín. Agus well, man bhí chéad an drobláid is cínta ceapan Eilish Quinn a bhí le an canchin chun cín sí. Chuig Connachtaí le Card éag, tuigh ríiste go Sullivan. Mar Sarcliffe go dtí seo, Maeve Clenahan a brú an sin agus tá máil sin gol chun cín a siad rábhéidir amach tá Clenahan is de ríiste bhfuil. Clenahan a gáilisteach tá córa Ruction, Toigal and Lírod, Rábhéidir amach chun lína is teis glór ag chuige alle garú úd amsún seo agus éidir gumpar go má. Se chun McElroy, relatív hall, McElroy amach a dtí Miles amach an deis úd ag níomh Marley. So, mar sin bhíidir anna tanní mór himpeall an bhrisise síos agus bhí na hifracha ag seileh seo ahrú chun cúpla pointí ar an board. Tá sé tastála thuanis. Má sin ag O'Reilly, Ivan O'Reilly, brabba síte, plapa agus deis an chuige Connacht. Agus canchin chuach in the Gillihan McGann and canchin a plaba contralta ach I fought Claire O'Gorman. Claire Gorman a gumper. Sár Ordan an chai chuige Connacht pe gur las an wainte seo susa dro an lína. Garan Lira a chórsal.
Seachúnaí idir stúil si de head is lína bhfuil count sin lechaí in nós an réiteir a fáide go grín deir se go sarchas an twaith chuig ala O'Reilly machadís go dtí fólaí clear garman í lecha chun cín agus í gearach gáil isteach chunaí téanana háirnta leis a glufa seán brún sin na tíocht twaith chuig ala agus Avon Riley faoi brú agus an Kincaid a Kevin Sullivan a gumper i ríist Boyce, Abby Miles Gur broig leis an gáin steach a gúine Tá spásig Siobhan Sheeran Seachón Sheeran in the bailach an steach agus sinné an chéadcór an dar le fáitin sin ag chuig ala a rinne buntáis mar bhfuil ag an réitúir Claire Bowles Se de Falfanic Abby Miles agus sinné Abby Miles a chur cléoch leis an glufa se agus well Beit nach cholánnach a tríháit a fecinn tún Keller an sin chuig ala cílinn se go lóró